pozdrav svima ljudi, Benjox ovdje. Dobrodošli u moj novi klip. Ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Smanjit ću zvuk do kraja da bi bolje čuli mene. Odigrat ćemo 3 bitova. Ili 2, ne znam. Ljudi, kao što vidite, arena smo 5. Ljudi, vidite, za 12 minuta nam je Crow chest i da mi je na bitu. Ljudi, malo mi fali do arene 6. Dobro, nema vezi. Iskoristit ćemo zep. Ali bez veze smo ga izgleda iskoristili. Idemo ljudi sa princom. Pobjeda moja. Ako čujete nešto, to je moja sestra. Moram četnice. Ona je nešto dobila. Princ, sam dobila! Ignorište je. Ali gabam je... Idemo sa Fire Spirit. Moram se malo sada i početi braniti. Ne. Izgleda prva nam je kula otišla. Krećem i nju na glavnu uništavati. Idemo sa princom. Fire Spirit. Tu ćemo zep. Trebao sam zep gore iskoristiti. Tu sam se malo zafrkao, ali nema veze. Malo odbrane treba. Evo princa. Pa idemo zep. Idemo. I pobjeda je naša, ljudi, yeah! I ljudi, još 30 trofeja nam treba za arenu 6. Molim da uspije. Idemo. Još 30! Molim samo da uspije. Pokušat ćemo ljudi pobijediti i izgleda da smo mu uništili prvu kulu. Ali to ne mora značiti ništa, ima peku level 3. Izgleda da će on mene sada uništiti bez problema. Možda i neće. Moramo se ljudi držati. Moramo. Da uspijemo. Znam da izgubiš.
Ljudi, zep ćemo iskoristiti. Ajde dobro, princ gotov. I mi ćemo tu skeleton armiju, ali skeleton armiju protiv vještice nema nikakve šansi. Ljudi, još minuta i 25 sekundi do kraja bitla. Ne, izgleda da je meni prvo gotovo. Šteta. Idemo ljudi princa. Fire Spirit. Pa ćemo i skeleton armiju. O, ljudi, malo me je postrah. O ne, ljudi, imamo probleme. Brže. Ljudi, imamo velike probleme. Sad će kraj bitla. Ali ja imam manje helta, ne! Ne, pobjedio me je. Znaš koliko je? I to je to ljudi od ovog klipa, vidimo se ponovo u sljedećem. Ovo je bilo tužno, baš tužno. Poz.